Ki khubor ka bate se TV. Pindon kam da ka Mahindra Powerroll India's #1 generator. Pinlat ka khuslai lahamiet nishai. Spare parts but service ru pinyo klem jing khuslai. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Tang Shibnai hadian ba udang syudap Iathoh dalapan ban yak Metiap jangu uniu day uteja suaru bedang levu ars nam karta ubana kurnol janga jela Andhra Pradesh ulajak rangai na layeng hakakat nyotri ujulio kata shisngi duna bakandap Shibnai ke Iathoh jangu lalap yak Metiap jangu nakanala ude ubreu betre kam private but haka juga por ude ru no he kaishat yaki kenna halor kadiga jingja ki pulik lakem yak lok ba Kiaw jangu Kibahaya nga Sam Jong Uru, klakenno baka David kalok Jong U, ke Ishwarya, kabapeniap ya u, namal baka danjinga David uwe pat ubreu. Kipulit klakem ya ka bat deka kami Jongka, ke Sujatha. Kibahaya ng u Tejashwar, kila ong baka Kiaw Jong U, ke Sujatha, ke tre hakwe ka bang, baka kuon Jongka pat, ke Ishwarya, ke danjinga David uwe no tre bang, betre lang baka kami Jongka. Kajinga thoa apadeng Utejashwar bat ke Ishwarya, kadega bala penbet banlong ho rempang hindai la pensengi ano namar ba ke Ishwarya kajar ngai. Hindai kamadian kalawan payeng bat kelek komba ke ie Utejashwar bat la penyatho yaki. Kibahayeng kilaong bat ladap khang lupa ya u bo umde shu penyatho bat ka hindai sngap yano yanuru namar ba ula ie yaka hindai haka bakaddo lalapan ban ke Metiap jong u. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.